guys. It's auntie ba? Auntie ngayon, sir? Ngayon, auntie? So, auntie dito, auntie. Ting-ihaw. Ting-ihaw. Fiesta. So, yan. So, my cousin gumawa ng leche flan. Vlog. Mistiso na. Drinking, red wine. Okay, you drink the vlogger. It's for Para you. sa pare? Ha? Para sa santo? Paparera. Okay. Tuba. Ay, mahalina. Ato mo ha? Kahit may sakit ako, na ako, grabe. Ano sa demo abot yung karo bijukihan. Adyo na ko atong bijuki di ko kakanta pud. Ayay. Aray. Bali na. Maputol basta itago. Layo mo. Diyan mo pagkakalay ka ng So guys, Magiinom kami ng bahalina. Bahalina is fresh from tuba, fresh from tuba. It's it's a tuba. It's a traditional version of red wine. Yeah. It's a Visayan version of red wine. It's like a vinegar. You wanna taste, guys? Same. It's like a wine. It's wine. Wine, no? Sarap pa. No? Cheers! Cheers, guys! Lagot ka. Tagayan mo yan. Para manahimik. Tagayan mo yan para manahimik. Sino? Hey, Walter, you wanna taste the traditional tuba from Bohol? You love it? No, wait. Drink na, you drink. Drink na. Drink na. You drink na. Ang dami. No. Opa. Oshuang. Chichi. So guys, fiesta na dito and I'm sick Why are you sick? because Because of the foods. Hello. Alin? Wa pa kanalin. Namuha na. Wala ka pa nga eh. Nahubog na me. Muli ng buhol. Yung bulaw nagbuhok. So, kamusta naman, Jet? Okay ra. Bugnaw dire. Kamusta ang Korea? Init sa Korea? Init. Mainit sa Korea? A few moments later. Bata. Na Maninay, Yasmin. Wala ba? Hello. Wow, ganda. Ba, ikaw, asa ni may puta? Ana. Murag ka to, siguro lubot may. Oh. Sige, una. O, mangantara pa? Asa ka? Ayan na.
Moyab. Jeff, sila yung Diyos. Ay, my happy birthday. Diyos, Jeff. Thank you. Kanalay mo. Eh, boy, oh. Or katong gatas ni katong bibiro ni Inday. Tubig ba? Parang Inday.